Yes, amazina ni MC Mashwe Konkaburejo n'abakira kandi n'abatangira n'abari bituma Kore Media TV imbagunda munonga mwebare kufollowinga mwebare kuguma tukuratira buri kimwe cyo n'ekituru kubaretera kandi n'ekituru kubahereza mwebare mazima kumkureba subscribers twahizaho nendewa ngomo mvugo mukuze n'umuhanga munonga mwebare kuwukinga bari mu centro abari yaheri hanga bakadama na baseka dama mwebare munonga konka erizo banisha kubanjura abantu abamwe mutwire mbamanya kandi abandi mutwire mutakubamanya so babeta ba Amite Royalties Limited abo nibo bonka abarwano bwo kwenditaka mu Western mu Buganda bunyoro baramabona abo nibo bonka bari kubonera itaka yo murisa bari kuri sentigana no kugaruka higuru na no inentigana kugarra hansi bari kwenda kobeka porotemwe ninga shiporoti ikumi kugarra higuru iworo kwenda itaka ryo kuhinga mbwenu burti muco konkano yenda itaka roro kwenda itaka so abo bonkano cyo kugaruka mu cyawo barije kutereza inshonga zawe rero hari hitwe abarinkanya bacakazi abarukorano ndafite mbo kuzazakata kuza Dubai kuza kureba reba hoko handi so abo nabo still baza kwani bakutereza ahanshonge ejo imba batakagenda go munyonyi kasumani ati ogonugo mu kishagonka ugo wasa kugira ngo hati niwe ko tembe hanyonyi ozo kuchaka ruri ebense bitona makushanga ngo kutawe kusoma zaje gora fika kugira ngo manya sasa mwiri beka akambukira ngo gashanga toka hareba so mwena to uri cinje cyo garaka mu cyawo ndo basa kwikayo ubanzore barebe hensi kandi oinabo bonka no barakutwari dire kandi hatimo ababoda boda kwena za pichipichi so abo nimuntu babasaba ikizibe cyo hatu bakiterize no hikayo no tensa nabo kandi nabantu babunjite binashonga no basa kutereza umushongejo bakwereze boda boda ahasigara entunguka yongera mu ihanga ryitu so aba barese entunguko mu Western kandi bosirinde bakikora kugira ngo yongeye weje niyo bakuza kwa baza kutandikiraho wano bendo mu rembo rwambara noza kwa no bashanga ahari cyosiga house ahamura ba makanising second floor takaza floor ya hansi second floor room number bishati 5 aho no kuza kuba no bashanga office zabo no ziri kandi no kuza kuba no bashanga ukatungo buhereza bwabo rero kandi bereva twebina kazano kabiri kari akamani ana kansime wabera karumu kandi no mumajyango gwe no muntu wamana munonga mbwenu wabera ryo mukazana ko kandi okahangwire ezeshana aza kwa nyimangu yagiye kwika Dubai so wabanonda enamba zabo uza kubonotera nambe ya 0 bitano kaganina bitano cinana na manana we hope that the winner is from Kabare. You're the best and you can see Auntie Mami ngamani manji nyo kama kakude tukazamwe akakude tukakola tuti koronze this is divine intervention and it is a harmonious one because the winner is Harmony Mutabaz harmony tariwo okay so 0705 977 139 3 ni shot zero ni kalindi ninga ni note tokeraza uni note ninga no mwenje oriwo wankai oriwo akamwenje iwe se wasingura ukataho kazano kasingura na Amiti akarukawe kwatire munuko katoranwa so oyo noza kuza Dubai ni wori kumanya wori kugenda nawe tugambere oriyo wakamwenje Kabare ninga mbarra ninga bushenyi oriyo wambarra bueno otsasire kwimusiya konkano magaraga ko handika kitabo orahandika ngo abanyi mukizi bakantwara Dubai so ni cyecho